Muthu a songo move on kha partner yawe yo fhiraho ha tshilei naye, ndi muthu ane a huna tshavhuḓi tshine muthu a vha naye zwino a ḓo tshi ita. U dzula a tshi khou vhambedziwa na houḽa uri hei houḽa ho vha hu enene, houḽa o vha a tshi bikisa so, havhaḽani vho vha vha tshi ngitisa so, vha vha tshi ambisa na nṋe so. Ndi muthu ane u dzula o humbula muthu wawe wa kale, ha thu move on, fhedzi houḽani muthu ane a dzula o muhumbula o move on. So zwi khou kombetshedza uri na ene ngori a nga si tshila eṱhe a vhe na muṅwe muthu. Hu ḓa ha tambula hoyu muswa o ḓisiwaho, u ḓo dzula a khou vhudziwa upfhi miya vhananga, khotsi ya vhananga this, miya vhananga that. A thiri ndi musi muthu vho muṱala a songo humbula ende a sa ḓibvise, but ngori muthu ha tshili a eṱhe a ya dzhena huṅwe a sathu lugisa nḓila dzawe. Ni a ḓivha zwi bora nga maanḓa uri ni ṱwe ni khou vhudza munna waṋu uri havhaḽa khotsi ya vhananga vha vha tshi mpha badi tshelede, kana boyfriend yanga ya kale ya tshi mpha badi tshelede. Zwino ni sa dzuli henengeyo, ni khou ṱoḓa ni afha vha gai khotsi ya vhana vhaṋu? Ḓivhofhololeni kha vhathu vha vheiwe vha kale, u vhuya vha 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 si tsheho, ndi uri zwo vha zwi songo fanela. Zwino arali zwo vha zwi songo fanela, ni songo vhuya na vhaisa muthu ane na vha naye nga u ṱwa ni tshi khou mu khomphera na vhathu vhaṋu vha kale. It's so annoying. Zwi a bora nga maanḓa uri musi ni na muthu a ṱwa a khou ni vhudza uri hei miya vhananga, hei khotsi ya vhananga. Zwi a ṱusa dakalo hafha kha vhathu vhavhili vhane vha khou fhaṱa zwithu zwavho zwiswa. Ndo wana muthu no tshila naye i khou ita vho ma 3 years o muthu ni naye, ni pfha a tshi ni vhudza uri heshi tshiṅwe tshifhinga ndi ita ndi tshi humbula miya vhananga, ngo funa ndi songo vha ṱala. Tshiṅwe tshifhinga ndi ita ndi tshi humbula khotsi ya vhananga, ho funa ndi songo vha ṱala, kana ho funa ndi songo tenda u bva kha iḽa mbingano, ho funa ndo lusa. Ni khou amba uri a no ngo lwa na luthihi, no ḓilwa thi zwa bala. So please, litshani u vhaisa vhathu vha vheiwe, vhafumakadzi vha vheiwe, vhanna vha vheiwe vha tshino tshifhinga nga u ṱola u ṱwa ni khou vha fanyisa, kana ni tshi khou vha vhudza, kana ni khou vha ṱongisela nga zwithu zwine a zwi vha kwami. A zwi vha kwami hezwo zwithu zwori inwi no vhuya na mala tsitsi o vha a tshi kona badi u bika tshimini mini. It has nothing to do with Mary. Zwe tsitsi a vha zwone, it has nothing to do with Mary. Mary una qualities dzawe, ende Mary u deserve u sa vhudziwa nga ha tsitsi, unless if zwithu zwo fana u tshila. U deserve u sa vhudziwa, a nga ḓi tou namba vhudziwa uri okay ho vhuya vha na tsitsi zwo fhira. It was between 1991 and 1992 zwo fhira. If it is important, hu na vhathu vhane vhutshiloni haṋu vhaṅwe no fara dzi basa dza madzina a havho, vhaṅwe ni na dzi ṱhoho dza havho, havho ni a vha amba uri ho vhuya vha na mugede na mugede, zwa fhelela henefho. Hu si uri ni ṱwe ni khou khomphera mufumakadzi waṋu na vhafumakadzi vho fhiraho. Why ni si tshe navho? If she's not good enough for yene na vha naye, why don't you go back to them? It's because they were never meant for you, right? Zwino lugisani hezwi zwine na vha nazwo zwino.